Fosfana ngingunobhala jikelele we-Zebra Veterans Association. Sibize umhlangano namhlanje, sibize ama-Zebra Veterans amaningi ukubana sizoxoxisana, sibonisane ukubana silo phambi sizaba lalo ukuyabona umongameli omutsha uComrade Emmerson Mnangagwa, ukubana siyekhulumisana naye ngezinhlupho esilazo esibona ngani ingxenye zingalinga ngoba zayehlula lokhu khona umgaba for the past 37 years. Sikhayele ukuthi ingxenye yena njengoba ele-open door policy, uma singathi kokusala naye ngezinto ezilandelayo kulama comrades amaningi kweZebra azangathole i-vetting or abachiwa ngaphandle ngesikhathi se-vetting exercise who are more than 20,000. Esikhayele ukuthi kumele siyekhuluma ngakho bavetwe ngoba bahlezi kabuhlungu, badubeka, bahawula labantu abafundi. Kula ndaba yama-properties awe-Zebra, sikhayele ukuthi ama-properties lawa angayenza kube lula impilo zama-Zebra uma engabuyiselwa kubo. They can be empowered economically, abasize indlela. We feel i-company le-Nitram Holdings isincedisana nayo, siyebona umongameli sikhuluma ngalawo ma-properties, ususela umthetho wafakwayo over lama-property kuthiwa yi-COVID law. Ingayisula leyo mthetho sithola ama-properties ethu. Ngokunye kwezinto esibona ngani kumele siye kulungisisa lazo umongameli.